laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. bismillahi rrahmani rrahim. alhamdulillahi rabbil alamin. alhamdulillahi alladhi khalaqana li'ibadatihi. ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Wa ba'du, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alamu rahimanillahu wa iyyakum anna Allah tabaraka wa ta'ala khalaqana li hikmatin 'azima ala wa hiya ibadatuhu wahdahu la sharika lah. Kama qala Allah ta'ala: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال ابن كثير رحمه الله: ومعنى الآية أن الله تعالى خلق العباد ليعبدوه وحده لا شريك له، فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء، ومن أصاه عذبه أشد العذاب، وأخبر أنه غير محتاج إليهم بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم، وهو خالقهم ورازقهم. قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. yettorodani allahu tabaraka wa ta'ala taguɗo en fii e rewmo kanko tum en seedi ke wonde alana en reweteɗo ko wondi e goonga si wona allah ko allah tum reweteɗo e goonga haqqi e makko on non e hoore meɗen. en seedi ke wonde o wiyeteɗo muhammad ibnu abdillahi, oɗo ko o jiyaɗo allah, ko o nelaɗo allah, ko o nela kolle kadi o yottini. wa tarakana ala mahajjatin bayda layluha kanahariha la yazigu anha illa halik. o yottinande feeñude, o ɓanginande feeñude, o yottinande timmude, o acci en hoore laawol hemtingol, jemma maggol no waywana ñalorma maggol, oñotako e maggol siwana neɗɗo halkiɗo yo Allah damde en halkare sakko oñoɗen e laawol nelaɗo. siɗen toro allah yo allah juulu e makko, o hisnamo kanko kala e ɗengure makko e wondiɓe makko iwtirɓe ɓaawa makko wallitimo yottingol kaɗo diine allah, e kala iwtirɗo ɓaawa makko ñentini laawol makko ngol ha ñande darga. yo allah hisnɓe fof meɗen enen fof e maɓɓe naaden e fem aljanna firdawsil aala. ɓaawa ɗum ande ɓe siɓɓe an jiɗɓe an ka ennan e ka diina wakkiliɓe hewtugol ɗo hande kadi ka duhiɓe ka suddiɓe fof, yo allah yurne en fof e meɗen. ande wonde allah subhanahu wa ta'ala tagiri en fi hikma mawnuɗo. ko honɗum woni on ɗon hikma? ko rewgol mo kanko tum hara hawti daali mo hay e huunde, ko ɗum allah subhanahu wa ta'ala tagiri nde ɗo tagore. wona allah subhanahu wa ta'ala daaliri: wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. mi tagirali jinne e yimɓe si wona fiyeɓe rewam. ma uridu, mi faandaki minhum immorde maɓɓe no rizqin, immorde arsike. mi innali yo gooto e maɓɓe aduna recette. wa ma uridu an yut'imun, mi faandora taguwolɓe nde ɓe ñammintammi. inna allaha no allah huwa arrazzaqu, ko allah woni arsikowo on, dhul quwwatil matin. nde alqur'anare ko jippinira e meɗen musidɓe julɓe tedduɓe ko fiye en taskoro alqur'ana. wonaninama ni allah subhanahu wa ta'ala jippini alqur'ana fiyonde taskore, gollitire ko woni kon e mayre, o feli ɓe yimɓe ɓe taskorta alqur'ana, miijito ko woni kon nder ton. allah daali: afala yatadabbaruna alqur'an am ala qulubin aqfaluha. e ɓe taskorta alqur'ana ka harana e ɓerɗe maɓɓe ɗen falirɗe ɗen. allah tabaraka wa ta'ala humpiti wonde nde deftere ko o jippini nde ko heewde barki, kono ko fiyo ɓe taskoro ayaji mayre on. allah daali: kitabun
أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب ko deftere heewunde barki nde men jippini e maaɗa ɗum noon nde men jippini fii hon ɗum fiiyo ɓe yimɓe taskor ko woni kon e mayre ko ɗum waɗi karmakoɓe heewa gandeɓe heewa haqqilleɓe gollitirɓe ko Allah waɗi koye maɓɓe immorde haqqille sabu haqqille ko matériel ko aala ko yeruwo ko gollitira ko noon marsirta si roodama gollitirama ndo golla normal si accitama ka won ɗon gollitiraka bona ka won ɗon karamakoɓe feƴƴiɓe moƴƴiɓe wakkiliɓe taskagol alqur'ana ɓe taski ha Allah subhanahu wa ta'ala holliɓe ko woni ko immorde alqur'ana e ayaji e jantoreji no jeeya e ɓen karamakoɓe on ibnu kathir rahimahullahu ta'ala ibnu kathir ɓe maaji ka tafsir maɓɓe tafsirgol oɗo aya ɓe maaki wa ma'ana al aya ko woni ma'ana o aya ka Allah daari ɗon wa ma khalaqtu l jinna wal insa illa liya'budun ko woni ma'ana oɗo aya wa anna allaha ta'ala khalaqa al ibada Allah tagi jiyaɓe ɓen liya'buduhu fiyo ɓe rewmo wahdahu la sharika la rewa Allah kanko tun hara hawti daalimo hayye puctere o wi'i kadi noon faman ata'ahu jazahu atammal jaza kala ɗoftiiɗo Allah e nde ɗo yamiroore rewelan ko ɗum mi tagiri on mo ɗoftike Allah e nden ɗo yamiroore o yoɓaymo ko ɓuri timmude e joddi hiɗon andi ko ɗum Allah yoɓirtamo ko alijanna kala mo Allah yoɓi alijanna hare o mali dhalika huwa alfawzul azim wa man asahu kala yedduɗo Allah subhanahu wa ta'ala o sali rewde Allah walla o rewi Allah kono o rewidimo e goɗɗum walla o rewi Allah kono o rewiralimo no wiire yo rewire noon azabahu ashadda al azab Allah lettay on ɗon ko ɓuri sattude e lette mo rewi Allah o rewidimo e goɗɗum Allah lettaymo mo rewali Allah o jokki mbeleɗe makko e puyde Allah lettaymo mo rewi Allah kono o rewirali Allah no Allah rewirte noon Allah lettaymo yo Allah yaafo en fo e meɗen o newnen e rewgol mo kanko tumaren sirkanali mo ko woni malaɗo wo ko rewɗo on Allah o rewali goɗɗum ngo o rewi Allah tun kadi o rewiri Allah no kanko Allah o faalira noon hara wonano neɗɗo on faalira noon sabu Allah subhanahu wa ta'ala ko yamiri en ko ye e rewmo ye e woni e hoore laawol makko ngol no kanko o faalira noon wastaqim kama umirta niiɓu feewu wono yamiraɗa noon wonano faaliraɗa noon la kama raghibta anta bal kama umirta wonaya rewiri Allah wono faaliraɗa noon anno yiɓirɗa noon bal kono Allah yamirma noon kala rewɗo Allah o rewi Allah tun o rewi daalimo e goɗɗum o rewirimo no wiira yo rewire noon Allah subhanahu wa ta'ala yoɓay oɗon joddi timmudi kala rewɗo goɗɗum ngo ko hina Allah walla o takkidi Allah e goɗɗum o rewi walla o rewiri Allah harnano Allah yo rewire noon Allah subhanahu wa ta'ala lette on ɗon lette sattuɗe iɗen toro Allah yo dandi on lette makko ɗen refti Allah subhanahu wa ta'ala humpiti kadi honɗum wa akhbara annahu ghayru muhtajin ilayhim Allah humpiti wonde o haton jina kadi e ko wona rewede kon ɓuttere bal humul fuqara'u ilayhi fi jamil ahwalihim bal ko ɓeeɗo yimɓe haton jini e Allah nde hiɗa rewa Allah wota waɗu ka haqqille ma miɗa jonnude Allah mi hetto Allah jaɓiɗo mi hetto maya waɗɗum ka haqqille ma waɗu ka haqqille ma wonde ko an haton jini e dewal ko an faala dewal Allah kan faalaka dewal mangal o haton jina e muɗum nafatamo hay e hunde ko wonɗamo rewdema ko lorratamo hay e hunde si a rewanimo waɗu ko haqqille ma nde ɗo rewa Allah ko an haton jini e ko ko jokkuɗa ɗo nde julde nde wonɗa e muɗum ɗo ko an ma foti julde
ko amma pori julde Allah hato jina e dewe men en haƴe puttere ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala dhalika alqur'ana ya ayyuhan nasu hemo yimɓe hay goto ƴawaɗo antumul fuqara'u ila Allah ko onon woni hato jinde e Allah ko onon mapori Allah ko onon bezonni e Allah wallahu no Allah huwal ghaniyyu ko Allah woni alɗuɗo on ko kanko woni galo on gaynanɗo hoore mum on alhamid yettiniɗo on ko Allah non ko ɗum waɗi ari hadis qudsi mo hadis mo abi dharrin al-ghifari filli hadis juutuɗo Allah subhanahu wa ta'ala humpiti e nder kañum yimɓeɗo watta hilaɓe to personne yalta nder ga Allah subhanahu wa ta'ala humpiti on ɗon hadis qudsi wonde ko ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni hadisi on ko juutuɗo mo anduɗen fi mum o wi kono e jiyaɓe an on yettotako lorrugollan sakko lorrollan min on yettotako nafgollan sakko nafollan min yeyi ha o wiye kañum hadis on ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا كون جيا بيان هرا أدي بيمون إساكتي بيمون إجينا يمبي فبوني إكولول إرني غوركو غوتا فتي إمون فبوري الله بيدا تالام مكون هاي إهوني وكذلك أوي وستي فو هاوتي جوغوني woni ɓernde wootere jinna yimɓe abiɓe sakkitiɓe foppu boni bonki gorko aade ngoto petti yeddi Allah ɗuytata e lam makko hay e hunde sabu wona enen wotannoma o laami wona enen kadi ronkatamo wotande o follo ko Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko jeyi laamu ya ibadi kono jiyaɓe am o wi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffiyakum iyyaha فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه owi kono e jiyaɓe an ande ko golleji mon ɗi mi moɓanta on reftimi yoɓa on ɗin golleji ɗi golluɗon kala tawɗo moƴƴere yo yettu Allah mo tawi wororde wota o seeɗi si wona hoore makko Allah subhanahu wa ta'ala himo yewti en e hadis qudsi hadis wonɗo ka دفتر إمام أحمد ابن حنبل في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك Allah tabaraka wa ta'ala taske o hadis nani gente o hadis moƴƴo famon mo nelaɗo maki wonde Allah tabaraka wa ta'ala tigidali ko ayo ɓiɗɗo adama ko an wona yewtede go ɓiɗɗo adama madama ko a ɓiɗɗo adama hiɗo yewtede yabuna adama ko ayo ɓiɗɗo adama foti ko a debbo foti ko a gorko tafarrar hettano li ibadati dewal angal hettano okippoɗa hilnoɗa rewgol Allah amla a sadraka ghina mi hebbina ɓernde ma nden ngadu mi hebbina ɓernde ma nden ngadu hay si tawi hara woni ala compte bancaire mi hebbina ɓernde ma nden ngadu hay so sagare ma nden heewa hay so ala bitiki ala magasin mi hebbina ɓernde ma nden ngadu wona neɗɗo alɗuɗo ko mbo wi ɗum Allah yabuna adam tafarraga li ibadati amla sadraka ghina hettano hilno yo aanine yo maapina siiɗa rewde Allah wota maapina sa ñaamay sa waalata sa ɗum nagol naam fawa ɗum ko Allah fawti arsukugol ko fawi en enen ko rewgol wa ma min dabbatin
في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها مستودعها ألا من توكم كليدي وناك كم متودك سيوناك الله فوي أرسلكم سيتاوي وني أهتنك أولي هلنك أم في روغل الله تاكو ما بما وسي أجولي سي أهوري سي أجانجي كو ما بما أيدي ندون أنده الله هبنا يبرن ما عندن غادي أوني ألدو sabu nelaɗo maki sallallahu sallama in alghina ghina nafsi ko woni ngalu ko yondinaare wonki ko ɗum nelaɗo Allah sallallahu sallam hewno taragol Allah ya lokkuma ɗum allahumma inna nas'aluka alhuda wattuqa wal afafa wal ghina ko wonno ngalu ko yondinaare wonki si neɗɗo wonali yondiniɗo ko neɗumoɓude jawdi o harata si a hettanike dewangal Allah hebbina ɓernde ma nden wona alɗuɗo ka ɓernde ma hettoɗa ɓuttina wa illa taf'al si tawi a huwaɗi ɗum si a hettanaki dewal Allah ngal si tawi a hettanaki dewal Allah ngal a o kippike tun e raɗagol aduna Allah daali mala'atu sadraka sugulan mi hebbina e ɓernde ma nden sogolaji ɗum ɗo ko jarriba ɗum goy kono woniri si tawi tun a hettanaki dewal Allah ngal a wi a doga e ɓaawo aduna tun Allah hebbina e ɓernde ma nden sogolaji e anniyeji e andeji e susiji tun ɓernde ma nden ko non waɗa koyɗa gayda yi probulewirda goɗɗi gongingo kanno tuɗade ɓa anna on no ɓuri oto koro anna on ɗo ko non way no ɓuri oto koro ko a wiyay ɗa gasi tun ɗa memmino ɗa gasi tun ɗa memmino ɓuri gilɗo ngara ko noon ha ñande mayɗa awa haray o wi wo si a hettanaki dewal makko ngal o wi o hebbina e ɓernde ma nden ko wiyete ko gonɗum sogolaji andeji susiji porobulenji o wi walam asudda faɗraka a seedata e basal ha ñande mayɗa o wi uddata basal ma ngal cela veut dire hato ginɗa e mum ko lannata si a heɓi harayɗa faala ala hay paɗe sa heɓi paɗe o wi ko mafotoɗa kono heɓiɗa weloru sa heɓi weloru o inna kadi moto sa heɓi ɗon oto taxi si village heɓi gara gasi ha ƴawa ɗon kadi e tumo katti no feƴƴa wiye oɗo hay ni yaali mo nder ten waɗi climatiseur mi heesiɗa ngal ɗo kadi faala doga ɓaawo ngal ɗon ko noon dogirta sa heɓi cuhum gotum ko ɗiɗoy sa heɓi ɗiɗoy ko tate ko noon dogirta ɓaawo muɗum ha ñande mayɗa acca kadi fof ka en leydi ɗo yaha kadi si tawi hara wonɓe ɓen ɓaawo ga gollitiri wona nafoore maɓɓe kamɓe si tawi ɓe yeddiri Allah wontanama porbulen ka yite jahannabi Allah subhanahu wa ta'ala dandu en ɗum hare ko ɗum waɗi darten alhaaliji men ɗin darten no wonɗen wuurden ɗi sanjaji e ɗuuɗude wota ɗum haɗi en rewgol Allah subhanahu wa ta'ala ɓa Allah rek tagirali en fiyo e remu wona fi yewka golle wona fiyo en waɗu hay e hunsi wona fi rewgol mum ko wonɗen remirde ko wonɗen wa'irde ko wonɗen yeeyirde ekkitoɗen métier gollen janggel lekkol ko fiyen heɓuno rewiren Allah subhanahu wa ta'ala si wona ɗum haray nafoore ala ko wonanɗen ka won leydi goɗɗon Allah subhanahu wa ta'ala yiyete nder oɗo aya wa fa inna Allah huwa ar-razzaqu sighatu mubalagha ko wete ar-razzaq ko kongol tindinaygol tiidugol yettagol tadullu ala kathrati rizq wa ala kathrati marzuq ɗum no tindina wonde arsike Allah on no yaaji no ɗuuɗi kadi wonaɓe arsikede ɗen andi fi kanelaɗo maki sallallahu alaihi wasallam wonde Allah subhanahu wa ta'ala daɗi arsike jantuɗen nana awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataytu kulla wahidatin mas'alata ma naqasa dhalika mimma inni illa kama yanqusu al-mikhyatu idha udkhila al-bahr o wi kono jiyaɓe hara attiɓe mon e sakkitiɓe mon jinna mon e yimɓe mon ɓe foppu ɓe darki e boowal gotal pet ɓe foppu ɓe daro kala toro ko faala wo ko miiji wo ko matori wo ko yonanta ɗum ha ñande mum mi okki kala ko tori kon hay hunde mi ɗuytanade kala ko tori kon
Allah yiwo ɗum ɗon ɗuytata ko woni kon ka makko si wona wasi tawi meselal ƴettama ukkama e nder maayo ko meselal ngal ɗuytata kon e maayo ngon ko ɓeri ɗum ɗon ɗuytato e arsike ko Allah jogii kon. Allahu akbar. Inna Allah huwa razzaqu ko Allah woni arsikowo. Wallahi arsike Allah on no ɗuuɗi hella arsike teɗɗen kadi sabu fa kulli dabbatin fil ardi ala Allah rizquha min insanin wa hayawanin wa min ta'irin wa zahifin wa min saghirin wa kabirin. Sabu kala ko woni kon ka hawre leydi fof ko Allah fawi arsugol ɗum immorde e neɗɗanke e mummunte e sondu wiirayndu e fofotondu e ladayndu e tallotoɗum e ko foforta reedu fopp ko Allah subhanahu wa ta'ala arsigata e liƴƴi ɗin kama e dendangal ko kadi kon ko Allah subhanahu wa ta'ala ko arsigata ko jamɗi e ko famɗi ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha ala e daabe hun ka leydi siwona ko Allah subhanahu wa ta'ala fawi arsugol ɗum yo Allah on arsike laaɓuɗo ko lekkiroyta en torka mo kanko Allah jogii ɗon. Allah subhanahu wa ta'ala nder oɗo aya mo jantiɗen ɗo wonde inna Allah huwa razzaqu dhul quwwatil matin. Allah ko kanko woni arsikowo joomiraɗo doole tiiɗuɗe. Allah ay ko woni sahibul quwwa allati la quwwata dadduha ko Allah woni marɗo doole goo alamo no darto doole makko ɗen on ala. والمتين يعني الشديد شديد في قوته شديد في إقابه شديد في كل ما تقتضي الحكمة الشدة فيه. Allah ko tiiɗuɗo e doole makko ko o tiiɗuɗo e lette makko ɗen ommo letti o tawa e lette makko eno satti inna batsha rabbika la shadid. Lette Allah ɗen ko sattuɓe dey. Allah ko o tiiɗuɗo kala ko hikma on tin ñaawi yo tiiɗe mum a taway Allah subhanahu wa ta'ala kanko on tiiɗuɗo hella ɗon. Joni noon laaɓani e wonde Allah subhanahu wa ta'ala ko tagiri en ko fiyo en rewmo ka nde gande en jangi kad defte tawide khalaqaka Allahu bi hikmatin azima wa hiya ibadatuhu wahdahu la sharika la. Allah tagirima fi hikma mawnuɗo ɗum ko ɗum waɗi ɗum ko rewgol mo kanko ɗum ngara sirkanaɗi mo hay e huude. joni noon ngal ɗo dewal wal ibadatu kama arrafaha shaykhul islam ibnu taymi rahimahullah ko wiyete dewal wono shaykhul islam ibnu taymiya wono ɓe annidiri noon ko wiyete kon dewal ɓe maaki ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu llah wa yarda min al aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batina. ko wiyete dewal sabi al ibada ko ismu ko wiyete al ibadatu ko ismu sabu sa ndaari netta atawi ma degi dewal ngal no nder ton aye alifu e laamu nder ton anda ko dewal wa kadhalika ta uttanisu no nder ton atawi ko dewal atawi bimana ko inde ko ismu. joni sawi al ibadatu ko ismu kono nde inde ɗo ko jami'un ko nde mooɓindir nde hawtindiri li kulli ma yuhibbuhu llah wa yardahu kala ko Allah on yiɗo weltori min al aqwali immorde e konguɗi walla amali e golleji az-zahirati wal batina golleji wirniɗi kal khawfi wana kulol wal khafyati wat tawakkul was salat waz zakat fahi ɗum ɗo fop ko dewe feeñuɗani ko dewe wirniɗe dewe wirniɗe ɗen wana kulol hoolorgol Allah ɗum ɗo fop ko dewe wirniɗe ni. amma julde e zakka e ko nande ɗum ko golle ko dewe feeñuɗe ɗe dewe kadino e muɗum honɗum dewe ɗen no mari noneji ɗiɗi ko wiyete kon ibadatun qalbiyya dewal ngal tawatata ko ɓernde nder rewata Allah ɓernde nden tun taka nder ɓernde tun ta a watta muuve man fi a waɗa ngal ɗon dewal hay si ɗa waali ɗa wawi rewde tawa ko ɓernde nden rewata ɗum ɗon no e muɗum attawakkulu hoolorgol Allah ko ɓernde nden hoolorta Allah wal ikhlas
e laɓɓinangol Allah balko ɗum ɓuri mawum be dewe ɗen laɓɓinangol Allah wal mahabbatu e jiggol yiɗugol Allah yiɗa ko Allah yiɗi ɓe Allah yiɗi wal inabatu e tuubugol rutto nin saka nder ɓerɗe koye dewe ɓernde yanko warra jaw e tamɗinaare tamaw jortino ko woni konke Allah e moƴƴereji wal khawf e kulugol Allah ka nder ɓernde taw o yiyatama ko haɗuma ɗon o hattatako makko o yamirma ɗon war rida e weltorgol ñawoje makko den qadran wa shar'an si Allah wi hoddiri nawnare wiya Allah qaddara Allahu ma sha'a fa'ala ko Allah hoddiri si o hoddiri fatunde qaddara Allahu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wasabru e muññagol sattinkino ka nder ɓernde e ko hina ɗum ɗo on ɗo ko dewe wirniide wasani dewal ɗimmal ngal noone ɗimmon ibadul jawari ko dewal tere dewe goo no woodi ko tere ɗen wat gollata ɗum ɗon wona hon ɗum ɗen dewe tere kan no senditi jeɓe ɗiɗi jeɓal aranal ngal ibatun fi iliya ko dewal ngal tawatata ko tere heddiɗe ɗen gollata assolate wono julde nden wasiyam wazakat walhajj ɗum ɗo fof ko dewe ɗe tawata hara ko dewe tere amma wa ibadatun qawliya dewe goo no woodi ko ɗengal ngal tun gollata a immota ko yaha a yahanta nokku goo koko wonɗa ɗon memmina ɗengal ma ngal tungol na juuɗe maɗen gollirta na koyɗe maɗen wona ɓawo ngo wona hoore nden ko ɗengal ngal tugu tum mithlu dhicre sifono jamtagol inde Allah subhanahu wa ta'ala wa qira'atul qur'an e jangugol al qur'ana ko dewal fonte al qur'ana janga ko dewal wal istighfar e insnanagol Allah subhanahu wa ta'ala wa astaghfirullah subhanallah walhamdulillah wolugol ɗum ko dewal والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يجول أن باجو لو فب كدبل فكل ما تقدم من أنواع العباد يجب صرفها لله تعالى ومن صرف شيئا منها لغير الله فقد أشرك قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين كلا دي جانتي دين دو foti ko dewe ɓernde yanko foti ko dewe golle yanko hara ko tere ɗen gollata foti ko dewe ɗengal yanko hara ko ɗengal ngal gollata no waɗi yiltangol ɗum waɗana allahu subhanahu wa ta'ala ko Allah waɗante dewe ɗen on mo ƴetti goɗɗum e ɗeɗo dewe o waɗani ko hina Allah haray yo andu o sirkani Allah subhanahu wa ta'ala haray si o tuubali e ɗum ha o maayi hare so maayi ko yiite jahannama o suti wona aljanna o lutta kan nder ton yo Allah dambi en Allah subhanahu wa ta'ala yamiri en yo en laɓɓinan mo dewe ɗen fop o wi qul inna salati no julde an ɗen min wa nusuki e kirse an ɗen kala komi hirsata kon fop wa mahayaya wa mamati kala komi huwata fi gurdam an kala komi huwata fi mayde an lillahi rabbil alamin ko fi Allah tumi waɗata hay simi ɓannay ñiiri mi ñaama ko fii Allah mi ñaamirtandi simi ɓannay ñiiri mi ñaami ay fii Allah fii honno mi ñaamirta fii Allah go'o mi ñaami yo ko dagi ko si harmi mi ñaamata mi ñaamay ɓa Allah daginanila ñaamugol mi ñaamira anni ye fii yomi heɓi force yomi waaw rewde Allah nayi mi ñaamu heɓa no mi ɗaanora nayi mi ñaamu heɓa no mi puyɗira nayi mi ñaamu heɓa no mi fiirde sijira e balon koye mi ñaamu fii yomi waaw rewde Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum mi ñaamirta on kay ñamdu manu wontande dewal kala komi huwata kon fof ko fii Allah mi waɗirta ko Allah tun jeyi kadi lillahi rabbil alamin ɗum c'est pour Dieu kanko tunka na goɗɗo goo ɗum noon la sharika lahu Allah hawtida e goɗɗe ko jeyi kon ko kanko tun mi waɗanta komi watta kon fof ko kanko mi waɗanta wa bidhalika umirtu ɗum noon ko ɗum mi yamiragoyi ɓa noon mi yamirama ɗum wa ana awwalul muslimina komin attoto jeddilanade nden yamirore ɗon wona goɗɗo goo mi attoto ɗum ko ɗum nelaɗo maaki ko ɗum fawi enen kadi ɗum tentini wiyaɓe ɓen koɓe noddanaɓe diina yoɓe eto koɓe woni e wowluda kon yo taw ko kamɓe attoto wadde saabu si a nodday e huude a huwata
hare a memdintinike e jikku alyahudaɓe ɓen nokku ko Allah subhanahu wa ta'ala teni ɓe ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun e on yamira yimɓe ɓen ɗiggere rewe Allah onon on waɗata on haqqilta nokku o wi ya ayyuhalladina amanu lima taquluna ma la taf'aluna kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ay donc ko fi on ɗum wowlan ton ko on huwata mawni tikkere nen ka Allah nde wowlo ton kon ko on huwata taw wowlu ko a waɗata kon si wona on hara a feni donc haray kala on neɗɗo faalaɗo heɓude malore ko o watta kon o waɗanay Allah subhanahu wa ta'ala hara o sirkanaaɗi Allah e ko woni e wadde kon si wona ɗum o perday Allah subhanahu wa ta'ala holli wonde ko kanko tum waɗante kala ko watte ko o wi wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun o wi wonde min nelaaɗo wo ko adima an nelaaɗo si wona min wahayna e makko wonde ala reweteɗo ko wonde gonga si wona kanko Allah woni yo o wi yo e rewmo kanko tun a rewen mo Allah subhanahu wa ta'ala ɓangini wonde kala etiɗo ha o hawtidi Allah e goɗɗum e nder ko dewal foti ko ɗe dewe noneji lintal yo fop wonɗo wo wonɗo si o hawtidi Allah e goɗɗum ko dewal yo ande ko yiti jahannama suti Allah subhanahu wa ta'ala dalika al-Qur'ana wa laqad uhiya ilayk wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin gomɗi wahaynama e maɗa e ɓen attinoɓe ma wonde si tawi a sirki men haray bonnay golle maɗen wala takunanna min al-khasirin haray laatoɗa jeyaɓe e perduɓe aldandu en ɗiɗo perdi yo en andu wonde wal ibadatu laha mafhumun sahihun wa mafhumun khatir ngal dewal woɓɓe no mari e muɗum faamu selluɗo woɓɓe kan no mari e muɗum faamu bonɗo faman abada allaha bima yurdihi wa shara'ah ala sunnah fa ibadatuhu sahiha kala rewɗo Allah o rewiri Allah ko weltinta Allah kon ɗum noon ko weltinta Allah kon ko konko nelaaɗo Allah subhanahu wa ta'ala yottini ka alqur'ana e ka sunna kala rewirɗo Allah sunna nelaaɗo Allah ko nelaaɗo yottini kon hare dewal makko ngal ko sellungal ɓahiɗen andi no jeeya e sarti jaɓede dewal ka Allah piji tati ara nun ɗum yo taw neɗɗo rewowo Allah on ko o julɗo wona o keefeero ɗimmun ɗum yo taw neɗɗo on wonɗo rewde Allah on ngal dewal ngal woni wadde ɗon yo taw ko fii Allah woni waɗirde hara koye mo laɓɓinani ngal Allah tammun ɗum yo taw kono nelaaɗo on jirdi noon sallallahu alaihi wasallam ko te al-mutaba'a si ɗum ɗon manki hara dewal makko ngal wona jaɓetengal joni no ɓe maaki wa man kanat ibadatu lillahi wifqa ma tashtahi nafsahu wa ma tumilu alayhi iradatuhu aw iradatu aba'ihi wa shuyukhihi fa ibadatu ghayr sahiha on mo laati dewal makko ngal ko Allah dewal makko ngal ko Allah tigi o waɗani koy ko fi Allah o waɗiri kono ko tanka konko tawatara no hawroniri e mbeleɗe makko ɗen ko o faala kon ko wonki makko ko yiɗi kon walla o rewiri Allah no mawɓe makko ɓen faalira noon haysi Allah faalaka o rewiri Allah no karamokoɓe makko ɓen yiɗiri noon cernaɓe makko ɓen seyhuɓe makko ɓen no faalira noon o rewiri noon haysi ɗum welata Allah oɗo dewal makko ngal haray ko bonungal wayru sahiha wala maqbula bal mardudatun alayhi ko woni dewal makko ngal ko ruttetengal e hoore makko Allah subhanahu wa ta'ala fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw innahu bima ta'maluna basir Allah dalika simore hud aya 112 ñiiɓu wona yamiraɗa noon e kala on tuubuɗo rutti e feema wota on bew wota on yawtiterol koni yo andite wonde Allah subhanahu wa ta'ala no andi ko wonɗon e gollude kon fa hada bayanun wadihun ɗum ɗo ko ɓanginande feeñude anna listiqamata an yata'abbada lillahi bima umira la bima arada
ولذلك لم يقل كما أردت وإنما قال كما أمرت ɗum ɗo ko laɓɓin ɗum wonde e jaanon ñiiɓu gongol ko wiyete peewal kono neɗɗo o rewirta Allah subhanahu wa ta'ala wono Allah yamirimo noon wonano kanko o faalira noon ko ɗum waɗi Allah wi'aali rewru Allah no faaliraɗa wo ko ɗum mono faala ñande go woɓɓe tawno yeddodireede fii juulugol ɓe ari ɓe tawino yeddodireede fii tamugol juuɗe ɓe waajiɓe inni hey goɗɗo arɗo babuy no woodi waajotoɓe hara ɓe annda koyno waajade waɓutu feƴƴi koko waɗi mon wolde waɓutu fewndi ɗon o juuli kanko o bambi juɗɗen ɓaawo makko bambi o juuli ɓaa gaynama o wi hey mono faala yo townu juuɗe makko ɗen mono faala yo ñobbu mono faala yo fontu mono faala yo bambu no jerdi wo yo taw tun ko Allah waɗani fof ko Allah wona waɗanede yo kala rewi Allah no faalira o no faaliraɗa o rewirta Allah kono kanko Allah o faalira noon si tawi hara woni ɗewal mangal jaɓete si a rewi no faaliraɗa noon a jerre e mum kanko kan do o faalaka ko ɗum waɗi Allah ko wiɗo ko fasta in kama umirta ñiiɗir wono yamiraɗa noon wonano wono faaliraɗa noon Allah subhanahu wa ta'ala dali wa alla istaqamu ala tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa hara ɓe fewna e hoore laawol ngol Allah faalagol Allah yanyanayno ɓe artike o addana ɓe kellal o ittana ɓe andeji o hawrindina ɓe sawaba e golleji maɓɓe ɗin wala tatahaqqa al-istiqama fi ibadati llahi illa an yakuna al-abda sawiyan fi nafsihi wa an yakuna sayruhu ala at-tariq al-qawim alladhi warada bihi ash-shari'a wa hadha huwa al-mizan al-mustaqim mizan muttaqin tabitata ko wiyete kon peewangal tigi e dewal Allah ngal si wonande jiyaɗo laatoto ko feppodirɗo ka wonki makko laato yaadu makko ndun ko hoore no Allah subhanahu wa ta'ala faalira noon yo taw ko e laawol feewugol ngol konko tata sariya on joli tindini wonde ko ɗum ɗo Allah rewirte ko ɗum kadi sendidirte ko ɗum baskil ko andirte yimɓe huloɓe Allah ɓen Allah daali afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahada amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim e ko on fiyawɗo yawde tawahimo e hoore laawol feewugol ngol ko o woni feewɗo on ko on yawde mo uggini o anda ka o suti o anda weeti o anda niɗɗima uno tun e gayɗe ko o woni feewɗo on ka ko on yaho e hoore laawol feewugol ngol pellette ko ɗo yawogo e hoore gandal laawol feewugol himo rewira Allah e hoore gandal ko o ɗo woni feewɗo on yo Allah waɗi en feewuɓe وما خلق الله الموت والحياة أجيالا تفني وأجيالا تحيا إلا لتحقيق هذا الغرض الله سبحانه وتعالى وتجرال ميد غوردان وبغو تاجي مايا وبغو كدي تاجي وبغو كتاجي وبغو كتاجي be wurni ko e nyande dargal si wona fi yo ngal do dewal tabutu Allah subhanahu wa ta'ala dali تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الله دالي وندي moƴƴere heewi on mo woni e junngo muɗum laamu on mo tawatara tigi ɗi fof ko waawuɗo ko kanko woni ko tagi mayde o tagi ngurdan fiyo darnda on o jarri bo on ko hombo ɓuri labeede golle ko kanko Allah woni folɗo kanko woni gafurowa oɗo wiyete al-Fudayl ibnu Iyad ɓe maaki ko woni ma'ana ahsana amalan ɓe maaki akhlasuhu wa aswabuhu ko ɓurɗo laɓɓinde dewal ɓurɗo hawrodirde e sawaba e dewal makko ngal wa qala al-Fudayl ibnu Iyad rahimahullah
إن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. بهولي وانده دewal ngal jaɓetaake si wonaa ngal laatoo hingal moƴƴi hingal hawrondiri e sawaaba. ɓe maati ko woni hawrowirgol e sawaaba wo si tawi dewal ngal hawrondiri e sawaaba kono ngal laaɓaali naa Allah ngal waɗanaa ngal jaɓetaake haa ngal waɗanee Allah subhanahu wa ta'ala. ɓe maati ko woni dewal laaɓungal ko konko tawtara ko fii Allah waɗiraa ko wondi e sawaaba kon ko konko tawi ko e hoore sunna nelaaɗo Allah on sallallahu alaihi wasallam. wal ibadatu sahiha allati yaqbaluha Allah hiya sayr ala sirat al mustaqim. ko woni dewal sellungal ngal Allah subhanahu wa ta'ala jaɓata ko ngal dewal laatingal e hoore laawol feewugol ngol on mo rewi Allah e hoore laawol feewugol ngol hare ko on ɗon woni wonɗo feewuɗo on yo Allah subhanahu wa ta'ala hawnuɗen e ɗen. Allah daali ko alqur'ana ko mantinelaaɗo wonde ko himo noddiri e hoore laawol feewugol o wi innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. annelaaɗo hiɗa e hoore laawol feewugol ko anelaaɗo hiɗa nodda e hoore laawol feewugol ɗum noon ko laawol on Allah folɗo yurmeteeɗo yo Allah subhanahu wa ta'ala hawrindin e sawaba. fa bayyana ta'ala anna sirata mustaqim huwa ma anzalahu ala rasulihi. Allah subhanahu wa ta'ala ɓangini wonde laawol feewugol ngol ko konko o jippini e hoore nelaaɗo makko on. wa ma min amalin illa wa lisheytani fihi nazghatun. ala e gollal si wona seytan no mari e ngal ɗon gollal e nazgatani mo mari soyin sinande imma ifratun aw tafrit. kala dewal ngal wonɗa wadde seytane aray ko o faalete ko bonnal ngol ma dewal ngal o rewra e ɗata ɗiɗi. si o ari o tawima o tawi an hiɗa rewde Allah no Allah hiɗa wakkilani dewal o etoto fii yo o waaw ɗuytugol ma e dewal ngal yo waaw ɗuytugol ma. so tawi o waawata an o walaa no wonɗa rewirde Allah ni o heɓata feere ɗuytangol ma ko wonɗa rewde Allah kon himo yaarde oya côté wonbo o inna wakkilo ɗo ɗayɗa wakkili wakkilo honno a ɓeydeno ɗum ɗo kadi si o tawi o wawatama ɗuytinde ko no rewirta Allah noon himo kuurasudoma ɓeydugol dewal ngal ha ɓeyda goɗɗum e mum ko Allah faalaka o liɓama e probléme ko ɗum adde fiɗiya. si o tawi o ari e nder ɓernde jiyaɗo on himo nunnade o tawa. si tawi o tawi jiyaɗo softi himo wakkili o eto ha o kuurasamo ha o ɓeyda ka dewal o luggina o sattina ka nder ton ko tawaka nder ton fii o yaltimogo e laawol feewugol ngol. si o tawi ɗon marsata few si o ari o tawi nelaaɗo e kam neɗɗo on ko aamuɗo kono yeru ko rewata kon no laaɓi kono ko aamuɗo arayne hay sa sattinan hoore ma. inna allaha gafuru rahim la yukallifu llahu nafsan illa wusaha. Allah ko amuɗo ko yurmeteɗo Allah fa waali wonki si wona konko ki tagana a tagana kano uttini yandi a gaynata feƴƴi waloɗa ko ni o jerdayma ha o ittama kadi e laawol fewgol ngol woni few a gaynata yandi ɓorto awa haray ko fawi en ko etagol jempina nelaaɗo Allah on sallallahu alaihi wasallam rewen Allah wono nelaaɗo rewri noon wona nelaaɗo rewete ko Allahu tabaraka wa ta'ala rewete kono ko kanko yeeti nelaaɗo makko on ko honno o rewirte koko on no on ɗon rewiri Allah non
siɗen faala nalore enen kadi kono rewirten Allah subhanahu wa ta'ala mono faala andude ruttorde ɗi konguɗi ɗimi yewti ɗo o daaray abdul mulqat min nde defeten abdul mulqat bi tawtara muhammad amin ibn abdullah as-saqawi woni ko walle fiile inshallah so ruttike ton heɓa naforeji ɓuri ko komi yewti ɗo yo Allah hawmi saaben torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗ en ɗen jentotoɓe konngol jokka ko ɓuri moƴƴude e mum kon kala ko tawi goɗɗo jentide ga tawno wonde saaba yo jarno Allah subhanahu wa ta'ala kala koni ga faljere andi koye morde an e seytan yo Allah yaafo en fof e meɗen yo Allah itta en andeji yo moƴƴina laaliji men ɗi hare musidɓe meɗen mbuyi no tori en du'a wonɓe ɗo e wonɓe yaasi yen tori Allah subhanahu wa ta'ala kala faaleji ɗi faalaɗen enen kala e maɓɓe tawi nafa en anna walla lahara Allah subhanahu okku en ɗum kala ko tawi ɗen huuli koloto Allah subhanahu dandu en yo Allah sinnanga nden dangal nawnuɓen o danda ɓe nawnadi ɓen yo Allah yewta en jinubaji men e fitana arsikaji men ɗin yo Allah subhanahu wa ta'ala okkore en ko faggitoɗen ko laaɓide kana ko liftirten torki Allah jogui ɗon yo Allah waɗa barke ɓengureji men ɗi allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallayta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma salli ala muhammad laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal